Pamirsa, renggala awuku ungkuran yening saihang renggala hilintang pewawahan kasus COVID-19 Bali nyihnayang kanan becik. Pewawahan harian kantenang tedun yening saihang sarang awuku nilintang. Nanging anutring evaluasi peta risiko penglimbakan COVID-19 oleh Satgas Penanganan COVID-19 Nasional ring tanggal siki Juni war sekali talis likur, Bali durung nyihnayang kanan becik sangkaning zona risiko COVID-19 kantun oranye. Samian Kabupaten Kota inggih punika Jembrana, Tabanan, Badung, Denpasar, Gianyar, Bangli, Klungkung, Karangasem, miwah Buleleng, kantun mestatus zona oranye. Kanan puniki sampun memargi salami tigang wuku ring Bali. Asa punika talar indek peta zona resiko pengelola COVID-19 ring nasional kekantenang ngewohen zona merah. Ring tanggal 13 Mei kantos lulas Kabupaten Kota utawi kalih 0,3%. Raris ring zona oranye wenten 300 kali likur kabupaten kota, zona kuning utawi resiko rendah wenten 170 siki kabupaten kota, zona hijau wenten pepitu kabupaten kota, miwasane kebaos tidak terdampak wenten asiki kabupaten kota. Monggo ring rilisipun ngeninin indeks pengelimbakan kasus Ketua Harian Satgas Penanganan COVID-19 Bali, Dewa Made Indra Mausang. Sejroning usaha digelisang penampen pandemi pemerintah sampun ngelaksana yang program vaksinasi Majeng Krame. Pinake tetujuan vaksinasi sanes sampun memargi ngepunike Majeng SDM Kesehatan, petugas pelayanan publik miwah Krame Werde. Dane mausang krame sanes sampun poleh vaksin dosis siki, kantos langkungan ayute 300 diri, miwah vaksin dosis kaping kalih wenten langkungan 300 diri. Dadosnyane wilangan vaksin sanes sampun kedistribusian kantos langkungan kalih yuta dosis, tur kantun mesise langkungan 700 tali dosis. Sejroning usaha nambaken pengelola COVID-19, Gubernur sampun mendalang surat edaran nomor pitu warse kalih talis likur, indik pengelanturan galah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis desa kelurahan, antuk si Madrasah Anyar ring Provinsi Bali. Sani memargi dawek tanggal 3 Maret, kantos kemedalang gatre selantur nyani. Tios punika pahan sani kedap-daben inggih parikrame ring restoran, rumah makan, warung miwah antuk ngicen ayahan ring genah usaha patut pini akeh 50% saking kapasitas normal raris galeh operasional, kuatesin kantos gala dasewengi, antuk setate nganuten pemargin protokol kesehatan sani disiplin. Lianan punika pemerintah talar mausang, sejroning nambakin parikrame ritatkala arus balik lebaran kelaksanayang melarapan ngemargiang tes antigen acak. Krame talar kaptiang setatu disiplin ngelaksana yang 6M, nge punike nganggen masker sani patut, nyaga jarak, ngwajiken tangan, nenten melelungan, lincapang imun, sahe setatu anu tring pewarah. Krame talar kepatutang nenten mepupul sahe ngwatesin parikrame sosial anu tring pewarah sani sampun memargi. Bali Pos Nguningayang.